Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi sumus, ita et de resurrectione eiustem Salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die secunda Marti erit dies cinerum, ed initium iuni sacratissime quadragesime. Die septima decima aprilis, Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die sexta et vicesima Maii erit Ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die quinta Iunii festum Pentecostes. Die sexta decima Iunii festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi. Die septima et vicesima Novembris, Dominica prima adventus Domini nostri Iesu Christi, qui sit honor et gloria in saecula saeculorum.